Die Rhetorik darauf achten, wird immer alles, was mit dem Islam zu tun ist, neben das Islam ein negatives Wort, neben Palästina ein negatives Wort. Darauf achten, wie sie uns manipulieren wollen. Jede Zeitung, jede Medien müsst ihr ganz genau analysieren und dann werdet ihr dann sehen, wie sie uns indirekt so einfach manipulieren. Und da sollten wir normalerweise dagegen kämpfen, weil es nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Es ist nämlich die Tür, damit er jeden unterdrücken kann. Da muss man darauf achten. تقول يا جماعه انا في 1 2 3 بيحصل، وفي مثلا مش عايز اقول تناقض، بس ان في مثلا اخبار بيتعتم عليها، فانت لازم تعرف الناس هنا، الناس اللي في الشارع، لان هم دول اكيد ليهم دور. الشعب الألماني لما يمرق ويشوفك أنت معتصم ولا أنت واقف وعم تذكر اسم فلسطين واسم غزة، للأسف هو بعيد عن الميديا وبعيد عن الإعلام، فبينتابوا شعور بأنه يروح يفتح ويدور ويشوف الحقيقة صح.